Još jednom želim sasvim jasno da osudim kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i kršenje mnogih drugih zakona od strane određenih tajkunskih medija koji su time i direktno ugrozili članove porodice predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, objavljujući njegovu adresu ili adresu gde mu živi porodica, deca ili deo porodice, nije ni važno. Dakle, jasno kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nismo čuli izvinjenje, čuli smo da Poverenik podiže istragu protiv NN lica, ne znam tačno ko je NN lice, pošto svi znamo i koja su lica i koja su privredna društva u ovom slučaju prekršili taj zakon i mnoge druge zakone, ali dobro, izgleda da svakako se ispostavlja još jednom da pravda u Srbiji nije jednaka za sve i da jedni imaju prava za nešto za šta drugi nemaju prava i da mogu da krše Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, iako su do juče govorili da je vladavina prava sve, da su zakoni za te, da se svi zakoni poštuju. Šta da radite? Tako je.